Stačí? Pekne si to zober do ručičky. Oblúčiky. Krásne. Jak letí lietadlo. Ručičku si polož. Tak. Dobre. Kružok. Dobre. Teraz ešte takéto oblúčiky. Výborne. Píšeme písmenko V. Počkaj, takto. Dole, hore, dole, hore, dole, hore. Snaž sa. No. Dole, hore. No. Takto pozor. Dole, hore, dole, hore, dole, hore. Super, pekne si to napísal. Zakružkuj písmenka, ktoré patria. Jo. Jo. K. K. Jo. L. Dobre. Zakružkuj všetky osmičky. Jo. No kde je ešte jedna osmička? Ešte hľadaj, ešte jednu si zabudol. Hľadaj. Tam. Super. Predulko, zakružkuj trojku. Teku. Zakružkuj trojku. Číslo 3. 3. Zakružkuj. Prečiarkni R. Prečiarkni R. Prečiarkni trojuholník. Prečiarkni. Zakružkuj F. 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 Zakružkuj. Zakružkuj štvorec. C. No, zakružkuj. Zakružkuj I. I. No, Y. Kde máš Y? Toto je Y. Zakružkuj. Prečiarkni E. A prečiarkni C. C. A zakružkuj čiarku. Dobre. Spočítaj. Dobre. A pomaličky. 1 fakiti. 4. 1 fakiti. 1 fakiti. 5. 1 fakiti. 5. 5. Dobre, super. Dobre. Teraz nakresli krúžok. Napíš písmenko A. No, to je také čapaté. Nakresli štvorec. Tiež čapatý. Nakresli kvetinku. Dobre. Napíš písmenko B. B. A napíš písmenko R. Dobre, super. Šikovne.
Hotovo? Hotovo, áno. A čo si prosíš? iPad. iPad.